kuma Kirinyaga, Kiribiruiru, Kiajahi, Mutaburuko wa Nyandarua, Orerorera Kameme TV. Wagicokia ngatho niwe gukorwo withureire ceceni no ya Kameme TV ni mwihoko witu wigutindia thayo tugakunyita ugeni thiini wa mohoro maitu ma matura-ini umuthi uyu ari keri ga kiumia tariki ni 16 mweri-ini wa gathano tugagiuka niguo tukumenyithie maria matinda makihanika muthenya wa umuthi o riri mwandiki witu wa mohoro Catherine Wanjeri wa Kariuki wa ceceni ya Kameme TV rungu rwa kambuni ya Media Max no ria ukoragwo ari county-ini ya Naikuru ahurirwo rithathi kuguru-ini gwake kwa mutho ni maabitha a borithi ona thengia wake gukorwo ekirite matonyo ma kuonania ni mwandiki wa mohoro riri gwatinda nditimurano atagati ka maabitha a borithi na arurungani ino ni mwe ya riboti iria tugukorwo tugikuhinyiria ondumwe na gugikinyira kana hihi ni aragithie na mbere na kwamukira urigitani reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mohoro-ini maitu. Mamwe ma maria tukuhariirie mohoro matura-ini. Mwandiki wa mohoro wa kambuni ya Media Max county ya Naikuru Catherine Wanjeri wa Kariuki kurathwo ni maabitha borithi ari wira-ini wake hindi ya mirurungano ya muingi ya kuregana na thirikari ya President William Ruto. Nditimurano gutumuka kware mukuru kwa Njenga thutha wa igeria ria aikari ria gutwara mwiri uria makurutite kware-ini nginyanagia ceceni-ini ya borithi ya Kware guthatio ni borithi. Na mwikuirwo munene njuragano-ini cia Kware Collins Kalusa kuhingirwo kwa ihinda ria thikũ 30 niguo guteithĩrĩrio thuthuria makiria gũkũ agĩtarĩria minyamariko iria atungĩtio ni borithi. Twambĩrĩrie na mohoro maitu ngikunyita ugeni njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a turateithania na wagaki wa Muthoni mwathĩrĩri witu na njĩra ya ciĩko. Mwandĩki wa mohoro wa ceceni ya Kameme TV kuma county ya Naikuru Catherine Wanjeri wa Kariuki ni agurarire thutha wake kurathwo kuguru ni abitha wa borithi hindi ya mirurungano ya kuregana na thirikari county-ini ino. Mirurungano ino ironeka gwakiriria tauni ni ingi ta Kitengela, Meru, Mombasa, Kisumu gatagati-ini ga county ingi kuria uhuthiri wa hinya mukiruku umenereirio ni a Kenya na ikundi cia gutetera ihoto cia umundu. Mwandiki witu Bataro wa Mwangi no tuhariirie riboti ino. Tutanamba gutamburukirio riboti ino ni mwandiki witu Bataro wa Mwangi ndirenda tukorwo tugithie mwe kwemwe tunyitanire na mwandiki witu wa mohoro kuma county ya Naikuru Mobi wa Bogo uria mauma na Catherine Wanjeri wa Kariuki hindi iria mwandiki witu wa mohoro akirathirwo. Wokorwo ni urakijigua Mobi no ukorwo hihi ugitutariria kana ni Wanjeri ni akiambiririe kwamukira urigitani. Kama unaweza kunipata Mombi wa Mbugu, pengine unaweza kutuelezea kwa upana kama Wanjeri anazidi kuendelea kupata matibabu na yuko katika hali ipi? Nitugukorwo niturageria gukinyitanira na mwandiki witu
wa mohoro kuma ceceni-inĩ ya K24 uria ukioneire Wanjeri wa Kariuki akirathwo hindi ĩrĩa makiuma wĩra-inĩ wao wa gũkĩũngania mohoro megemainie na nditimũrano iria ciagĩtinda mũciĩ-inĩ mũnene wa kana mũciĩ-inĩ wa Naikuru, na nĩ akĩhotire kwĩyonera ũrĩa gũgĩthire na mbere na Wanjeri akĩhota gũkĩhanyũkio thibitarĩ. Nĩwe tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra nake kwa ihinda rĩrĩ agĩtũmenyithie hihi mĩhang'o ya ũrigitani ĩragĩtwarithio na mbere na njĩra ĩhana atĩa, na nĩ tũrakĩona nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ndeto ĩno kana gĩko gĩkĩ nĩ gĩũkĩrĩirwo na njĩra nene nĩ andũ magĩtiganĩte arĩ hamwe na ateteri a ihoto cia ũmũndũ. Mumbi wa Mbogo, kama unanipata, pengine unaweza kutuelezea kwa upana vile ambavyo Wanjeri anapata matibabu katika ile hospitali yupo. Mumbi. Aya, kwa ihinda rĩrĩ reke twambe tũkĩhinyĩrio riboti ĩno nĩ mwandĩki witũ Batarwa Mwangi kaira tũkĩnyitanĩire na Mumbi wa Mbogo. Ni hindi ya mirurungano rithiite na mbere ya kumenereria thirikari ya Kenya Kwanza kaunti-inĩ ya Naikuru. Mwandĩki wa mohoro wa Kameme TV Wanjeri wa Kariuki agikora hatĩka-inĩ ya kũrathwo na rithathi kũgũrũ-inĩ arĩ wĩra-inĩ wake. Kugurario kwa mwandĩki wa mohoro ũrĩa ũgurarire arĩ wĩra-inĩ wake wa kũmemerekia mohoro taũni-inĩ ĩno gũkoneka ta kĩonereria kĩega kĩa ũhũthĩri wa hinya mũkĩrũku nĩ maabitha borithi kũrĩ arũrũngani. Kĩũria kĩnene arĩ gĩtũmi kĩa ũhũthĩri wa rithathi nginyagia kũrĩ andĩki a mohoro. Wanjeri Kariuki was shot in the line of duty by police officers who we suspect had aimed at her, and she was injured. Your duty is not just to fire bullets, whether they are rubber bullets or live bullets. You don't fire them at people. You only use ammunition when indeed there is a breach of peace. This is a journalist who is covering events, really. Maabitha borithi magũkĩrĩrwo nĩ ciĩko ta icio na rĩrĩa gũtarĩ na ũgwati mũnene, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩhanĩka gũtarĩ thitango cioyagĩrwo maabitha borithi arĩa makuruhanio. And we'll actually want to see if IPOA will give a report. If they will not give a report, we will be the ones to demand for it through all other lawful means. Police officers appear like they seem to be targeting journalists who are in the line of duty. We've been receiving complaints from our members that they've been receiving threats from these officers. Ona kũrĩ ũguo mũingĩ wa gũkũ ndũnarĩa marĩ gũgũtitimũrana na maabitha borithi makiuga nĩ kĩhoto kĩao kũrũrũngana na gũtetia thirikari. Nakuo taũni-inĩ ya Gĩtengera kaunti-inĩ ya Kajiado, mũndũ mũnene ekĩrĩtwo mũkonde gũkua na ũngĩ kũgurara nĩ rithathi. Ona kuo gũkũ maabitha borithi makiorotwo. Nao mĩhang'o ya ũkui gũkũ yatinde thararĩte mũthenya wothe kumana na kũhingwo kwa barabara ya kuma Kajiado gũthiĩ Namanga. Maabitha borithi ya GSU magĩcũngĩrĩrio kũingĩrĩra nĩguo kũhorohia ndũgamano ĩno. Kaunti-inĩ ya Embu arũrũngani mekorwo na ndũgamano-inĩ yao na maabitha borithi. Arũrũngani magĩtetia thirikari makiuga nĩ gũkomborete aici nĩguo gũthatia mĩrũrũngano ya thayũ. Our goons wamelipwa na serikali. Kabisa. Kama wamelipwa na serikali ya Embu tuambiwe. Kama wamelipwa na governor pia tuambiwe. Maandamano yetu yalikuwa yawe maandamano ya amani ambayo tunaweza kukumbuka kwa nini kuna vifo ambavyo vilitendeka vya ndugu wetu hapa nyuma na wengine wako hospitalini bado wamelazwa. Hao watu ambao wamebeba majembe, wamebeba silaha, si watu wa Gen Z kwa wale ambao tulikuwa tumejipanga na wao. Hao ni watu ambao wamelipwa na wametumwa kuharibu maandamano yetu ya amani. Noyo bicere yuma kaunti-inĩ ya Mũbatha kũrĩa arũrũngani matũngirio rĩera rĩa kũruta maithori ũndũ ũrĩa ũtanathatia wendi wao wa kũrũrũngana na kũheana mateta mao. Taũni-inĩ ya Gĩthũrai mĩrũrũngano ĩno yacũngĩrĩria kũrũgama kwa biacara, onjoria makĩhoya kũgĩa na ũiguano wa thirikari na mũingĩ nĩguo gũtigĩrĩra wonjoria ndũnatharario mahinda kwa mahinda. Wende ũrĩa ũngĩ ona niĩ ũnyende bũrũri ũgĩe na thayũ biũ. Ndĩraria ciugo ici tondũ ta ici ndathiĩ kũhinga wĩra thithũkũmĩte ona kĩ, ciana ciakwa nĩ injetereire hau nyũmba. Nĩ wega ũguo mareka, no tũrahoya thayũ na arĩa maroka kũingĩra gũthũkia maũndũ macio tũrahoya matome tondũ ithuĩ tũrenda thayũ. Thirikari nene na thirikari nini ĩtĩkĩre kwaranĩria na andũ aya nini tondũ matangĩaranĩria nao gũtingĩgĩa thayũ na matangĩigua mateta na makaya mao gũtirĩ hĩndĩ bũrũri ũngĩgĩa na thayũ. No taũni-inĩ ya Thika mĩhang'o ya wonjoria ndĩnatharario ta mahinda mangĩ ma mĩrũrũngano. Ũmũthĩ arũrũngani gũkũ makĩaga kũgĩa na ngucanio na borithi.
hadunia Kameme TV leturako ni Bataru wa Mwagi. Ni toa kihota kunyitia Mobi wa Mbogo. Reke tugithikiriria maria maragithi na mbere kaunti ya Nakuru. Kiti wa muungano wa wanahabari mjini Nakuru. Kwa kweli jioni ya leo tunasikitishwa sana na jambo ambalo limetukia leo, ambapo mmoja wetu Catherine Wanjeri ameweza kupigwa risasi. Catherine Wanjeri ni mmoja wa viongozi wetu katika muungano wa wanahabari mjini Nakuru. Jambo hili limetughadhabisha sana kama wanahabari mjini hapa, manake kitendo cha maafisa hao kinaonyesha kwamba wako tayari kukiuka haki za wanahabari. Ni jambo ambalo hatulichukulii kwa kirahisi sana, manake namna ambavyo matukio yamefanyika, kuna uwezekano kwamba maafisa hawa walikuwa na lengo moja la kutishia wanahabari katika kufanya kazi yao. Kwa sasa hivi habari ambazo tumeweza kupata ni kwamba wanahabari wanahofia usalama wao, na ni kitu ambacho tungetaka serikali ama polisi waweze kuangazia ili kuhakikishia wanahabari hapa mjini Nakuru usalama wao, na pia hatua za kinidhamu ziweze kuchukuliwa kwa ofisa huyu ambaye alikiuka sheria. Yes. Tumeweza kuona maafisa wa DCI hapo awali wakifika hapa, labda unaweza kutueleza walikuwa hapa kwa lengo lipi? Kweli wakati ambapo tuliweza kumleta Wanjeri katika hospitali ya Nakuru PGH, tuliweza kuona maafisa wa DCI wameweza kutufuata na tukashangaa walikuwa wanataka nini, manake wanasema wanafuatilia kujua nini kimemfanyikia. Lakini hali unavyoona ni kwamba wanahabari wameghadhabika na pia wananchi wameghadhabishwa na kitendo hicho. Kwa hivyo hawakuweza kueleza haswa kile ambacho walikuwa wanataka ni kipi, na ndio maana tukaweza kuwauliza, lakini wakaomba waende, watarejea baadaye. Shukran. Swala hili au tukio hili ambapo liweza kutokea, tulikuwa tumeungana tu na baadhi ya wanahabari ambao walikuwa wakiendeleza tu shughuli zao za kikazi, na mmoja wao alikuwa ni mwanahabari wa runinga ya Citizen ambaye ni Ivan Sasiba. Labda anaweza kutupa matukio ambavyo yaliweza kutokea. Karibu sana Asiba, labda ulikuwa pale, uliweza kushuhudia. Nakumbuka tukitoka kwenye pembe moja tukielekea pembe nyingine, na kisha tukaweza kumuona Wanjeri ameweza kupigwa risasi. Labda unaweza kuelezea matukio haya? Ni kweli kwamba pengine tunasikitika sana kwa wanahabari hapa Nakuru, haswa ukiangalia kwamba kile ambacho kimefanyika leo. Wanjeri alikuwa mwenye kusaidia, tumezunguka vile ulivyosema, ni kwamba kila pembe tulikuwa tunajaribu kuhakikisha kwamba tunatembelea pamoja. Kuna wakati Wanjeri akaja na niseme kwa Kiingereza Colgate, ile yenye naamini kwamba ukipaka machozi kwa macho pengine itazuia uchungu wa ulevto cha tear gas. Na hata yeye Wanjeri kuna wakati alichukua akawapaka hao maafisa usalama, akabakisha nyingine, na tukatoka hapo tukaelekea upande wa Kenyatta Avenue karibu na moja ile supermarket hapo katikati mwa mji. Kidogo kidogo tukashtukia wakaanza kupiga masasi, na ukiangalia waandamanaji walikuwa wachache zaidi, chini ya 150 200. Kutumia risasi kama hizi haikuwa na maana yote. Wanjeri tulikuwa tumesimama pamoja. Kidogo kidogo nikashtukia akitoa sauti ile ya maumivu. Kuangalia nyuma nikaona ni yeye. Merena akanambia Wanjeri ndiye amegongwa. Kuangalia maafisa waliomgonga ni maafisa kutoka walikuwa wanatumia gari lenye usajili ya Salga Police Station. Limekuwa imeandikwa Salga Police Station. Ukiangalia hatua yenye Wanjeri alikuwa na kule kwenye askari alikuwa hasio ya kusema kuwa eti ilikuwa kimakosa, alifanya Kenya anajua. Na ombi kwa Ndanyi Samuel ambaye ni kamanda wa polisi hapa, ombi ni moja, au tunamkomandi na kitu kimoja, tunataka kujua ni askari mgani, kwa sababu Wanjeri alikuwa amevalia jezi lile kutoka kwa Media Council of Kenya yenye tayari si kila mtu alikuwa amevalia, na kule kwenye aligongwa kutoka hapa niseme kwamba chini ya 50 meters, not even 50 meters, it should be around 10-15 meters. Hapo mahali si mahali pa kusema kuwa huyu askari hakuwa anajua ni tuko wapi. Na kando na hiyo, nakumbuka tukiwa upande wa Kenyatta Avenue, upande mwingine pia kuna yule ambapo askari walikuja hapo, tulikuwa bado na tukiwa na pamoja hapo wakija bado wakajaribu kututoa hapo hivyo.
Sababu kuu ni kwamba kuna maandamanaji mwenye alikuwa pale na walikuwa na nia kumshika kumpeleka police station, na akaona media ikapo, sasa wakainsist kwamba ni lazima watutoe hapo. Pia walitulenga, lakini kwa bahati nzuri Mungu akasaidia, hakuna mwenye aliumia hapa hivi. Kwa Wanjeri sio hate, tunasema kwamba ni stray bullet. Hii ni nia na lengo la kumjeruhi, na kweli wamemjeruhi. Ombi kwa ndani ni kwamba tunataka tujue nia ilikuwa gani, askari yupi, kwa sababu bullets si kitu ya peremenda kusema kwamba atashindwa kutambua kwa ni askari mgani. Wakitoka police station wanajua kwamba police fulani ametoka na bullets fulani, kani rubber bullet anajua ni ngapi, na pia ina namba, askari anajua kwamba ametoka ni gani. Si kitendawili. Tunataka swali moja, kesho tutakuwa hapo mapema sana, vile wenzangu wanavyosema hapo nyuma kwamba tutaenda kumsalimia, tutaenda kujua ni askari gani, nia ni gani, na si mara ya kwanza mambo kama haya. Kwa hivyo pengine tu Kioko kama taongeza tu kitu chini ya dakika. Hivi ndivyo tunasema kama wanahabari. Tuanzie kwa majina. Asante. Mimi naitwa Kioko wa Kivandi, mmoja wa wanahabari hapa mjini Nakuru, na tumeona katika maandamano ya leo ambayo kweli kuanzia asubuhi yalikuwa ni ya amani, lakini walipofika tu maafisa wa polisi ndivyo kulitibuka. Wacha tuseme kabisa, sisi kama wale ambao kama wanahabari huwa tuna jukumu la kushuhudia mambo yanapotokea mara moja, ya kwamba maandamano ya hii leo ya hapa mjini Nakuru yalipata ile fujo kwa sababu ya maafisa wa polisi, au ndio walisababisha kuwepo na fujo hii leo. Tuanzie hapo. Kama wanahabari walichomfanyia Wanjeri Kariuki tutakichukulia hatua, na tuseme hivi bila kupiga kona, tunamchukulia hatua Samuel Ndanyi. Tutampeleka mahakamani na yeye ndiye atakuwa na jukumu la kutuambia ni nani aliyefyatua hiyo bunduki ambayo ilitoa risasi hizo. Mwingine tutakayempeleka mahakamani atakuwa ni afisa wa kituo cha Central hapa Nakuru, huyo pia tutampeleka mahakamani. Of course tutampeleka mahakamani pia mkuu wa polisi IG, tutampeleka pia mahakamani kama kamanda mkuu wa maafisa wa polisi. Tunachotaka kusema kama wanahabari hapa nchini ni kwamba hii si mara ya kwanza ya kwamba mwanahabari anadhuriwa akiwa kazini. Walimdhuru yule mwenzetu kule Nairobi, hata wakambururisha chini. Walikuwa na nia gani wakati ule? Kwa sababu hatua haikuchukuliwa wakati huo, ndio wanaendeleza mambo haya. Lazima mambo haya yakome, lazima maafisa wa polisi wajue ya kwamba wanahabari ni sharti waheshimiwe. Na hii hatua tutakayochukua hapa Nakuru ndio itakuwa ya mwanzo na ya mwisho. Tumeamua tu lazima maafisa wa polisi watawaheshimu wanahabari hapa nchini Kenya. Na kuongeza tu ni kuwa hatutaki uchunguzi wenye utafanywa na maafisa wa usalama wale ambao wametekeleza hilo jambo. Hatutaki kuona askari akija hapa kurekodi statement yote. Tunataka independent body ka IPOA ikuje ifanye uchunguzi wote, lakini si wewe umemjeruhi na marisasi 3 zaidi ya 1-2 bado wewe ndio unakuja kutafuta statement. Haiwezekani. Shukran sana. Kama ambavyo unasikia, hizo ni semi tu za baadhi ya viongozi kutoka vitengo tofauti vya wanahabari, na vile tu hao ni wanahabari kutoka ambao wanafanyia kazi kampuni tofauti hapa jijini Nakuru. Kama ambavyo unasikia, wamegadhabishwa tu na tendo hili, na kama ambavyo umesikia, maafisa wa polisi walilenga na waliwalenga wanahabari. Hatujui ni kwa nini na hatujui nia ilikuwa ni ipi. Tutazidi kitakambi hapa hospitalini kuhakikisha kwamba mwanahabari mwenza Wanjeri Kariuki anazidi kupata nafuu kwa njia ambayo inayofaa. Kama ambavyo umesikia, kesho wanahabari watakuwa wanafanya msafara kuelekea katika maeneo ya Central Police Station, ambapo wataweza kuzungumza na ule ambaye ni kamanda wa maafisa wa polisi hapa kaunti ya Nakuru, Samuel Ndanyi, ili kuweza kueleza lengo lilikuwa lipi na ni kwa nini tu wakaweza kumpiga risasi mwanahabari Wanjeri Kariuki. Kwa sasa ni hayo. Jina langu ni Mumbi wa Mbogo kutoka hapa kaunti ya Nakuru. Thegio muno makiria Mumbi wa Mbogo ni ndumiriri kuma ngwataniro ya andiki a mohoro kuma kaunti-ini ya Nakuru magikumithia giko kia
Abitha urio kirathire wa Njeri wa Kariuki makiuga rithathi iyo niwe ikurongoreirie ona thengia wake gukorwo ekirite matonyo ma kuonania ni mwandiki wa mohoro na kuongerera ruo kironda-ini kiu ni ati hau kabere wa Njeri wa Kariuki nowe uguteithĩtie maabitha borithi kwihaka ndawa maitho-ini niguo metirie ururu wa riera ria kuruta maithori. Tugakiendithiria mwandiki wa mohoro wa Njeri wa Kariuki uhonio wa narua. Reke twambe twikirie oro hanini ni tugucokereria. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Agikoro ni munina kanitha na no mwende gukinyira ashirika aige makeria. Kameme TV na K24 ni marina mweke wa mwanya wa kumemerekia githomo mitambo-ini. Kumbuku hida riria mungenda ria kumemerekia. Hura thimu umuthi 07 13 464 467 07 13 464 467. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Tugagicokereria oro rigi tuthie na mbere na mohoro maitu. Mihango ya ukui na wonjoria gatagati ka mucii wa Nairobi ni ithararire thutha wa mirurungano ya kuregana na thirikari gutabanio barabara-ini itiganite gatagati ka mucii wa Nairobi. Na ta uria mwandiki witu Mwaura wa Ndung'u aratutariria, mirurungano ino no icungiriirie hathara kuona kuri na namba nene ya rurungani matigirwo na nguraro njuru cia rithathi o undu umwe na biacara nyingi kuhingwo kuona ene ni magwitigagira gutungio hathara. Okuma mathaa ma ruciini itu ria wagagu gatagati ka mucii wa Nairobi ria tinda ricuhite na thikũ ingĩ cia kiumia Kenya arĩa memathagira ũboco wao mauma nini muno na ikĩhanda thaa 5:30. Nyanake iria ikwĩyũmbaga ikundi marĩ na ibandĩko cia kũmenereria thirikari marika kugĩrĩria nditimũrano-inĩ na borithi. Maũndũ nĩ mehire makĩria rĩrĩa arũrũngani marikire gũikĩria borithi mahiga. Gacagaca-inĩ ĩyo nĩ kũgĩire na nguraro, amwe ya arũrũngani makĩhonokio nĩ rũhonge rwa mũtharaba mũtune marĩ na nguraro njũru. Mateta ma ayuthi aya nĩ hamwe na ciũria ciĩgamaine na mĩĩrĩ ĩrathiĩ na mbere kũrutwo kwarĩ-inĩ ya mũkuru kwa Njenga, wagi wa mawĩra na ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre, aya othe magĩcora mbica ya ayuthi morĩtwo nĩ mwĩhoko na thirikari. Ona gũtuĩka nĩ kuma na arĩa muoroto wa uma kũrĩma kũrĩa matahandire, biacara nyingĩ ciatinda ihingĩtwo gwata gũtharara kwa mĩhang'o ya ũkui. Na ona gũtuĩka President William Ruto nĩ agĩire na gĩikaro na ayuthi kũgerera mũtambo wa X, akĩrongoreria gwetha kĩhonia thutha wa watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ gũteanĩrio, kwaya kũrĩ na mangĩ maingĩ amu ayuthi marauga matiganĩire na ũrĩa thirikari ĩratwarithio. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.
Nayo namba ya mĩrĩ ĩrĩa ĩrutĩtwo kwara-inĩ mwena wa mũkuru kwa Njenga no ithiĩte na mbere na kwambatĩra thutha wa mwĩrĩ ũngĩ ũmwe kũrutwo ũmũthĩ nĩ anake arĩa maratongoria mĩhang'o ĩno thutha wa rũhonge rwa ũthuthuria ũndũ ũmwe na maabitha borithi kwaga gwĩkinyia mwena ũyũ nĩguo gũthiĩ na mbere na mĩhang'o ĩno ya gwetha mĩrĩ makĩria. Igeria rĩa aikari rĩa kũgeria gũtwara mwĩrĩ ũcio ceceni-inĩ ya borithi ya Kwale nĩ thatire rĩrĩa maabitha borithi mahũthĩrire ndogo ya kũruta maithori nĩguo kũharagania mũingĩ ũrĩa uma na marakara ta ũrĩa mwandĩki witũ Gĩtaũ wa Wanjikũ aratũtarĩria. Icunjĩ cia mwĩrĩ wa mũndũ ũtoĩkaine nĩ cirutirwo kware-inĩ mũkuru kwa Njenga kũrĩa mĩrĩ ĩkoretwo ĩkĩrutwo kwa ihinda rĩa thikũ 5. Mĩhang'o ĩno ĩgĩthiaga na mbere, aikari mwena ũyũ nĩ mekĩrĩire nganja namba ya mĩrĩ 10 ĩrĩa rũhonge rwa borithi yugĩte nĩwe ĩrutĩtwo, makiuga kwa ihinda rĩrĩ mĩrĩ nĩ ĩkinyĩte makĩria ya 15. Vijana wadogo wanauliwa, wanatupwa kwa joto. Ukiangalia ile mguu ni ya dem mdogo sana, ni ya msichana mdogo sana. Sasa sisi tunataka haki itende. Na bado tunaendelea kufuatilia mili hapa ndani hazijaisha. Kũringana na mbica ici thĩinĩ wa Kware no kũronekana makonia mathaĩtwo, aikari makiuga yahota gũkorwo ĩrĩ mĩrĩ. Ũũ nĩ thutha wa mwĩkũĩro wa njũragano ici Collins Juma Ici kuga aroragĩte andũ matanyihĩire 42. Sunday tulitoa mwili moja, jana tumetoa mwili 2, leo tumetoa moja. Hizo ni mwili ngapi? Hizo zimefika mwili 4. Kwa hivyo mwonge ukweli, kama ni mwili moja sema ni moja. Mili zote zimepita 10. Tunaingia kitu 17 hapo. Mili zote tangu mili zianze kutoka kwa heshima. Ndio watu wakamba pole pole. Na thutha wa mĩhang'o ĩno gũthiĩ na mbere gwa thikũ 5, maabitha a ũthuthuria oro ũndũ ũmwe na maabitha a borithi matinekinyia ũigĩrĩrĩki wa ũkĩiyũkio nĩ anake aya arĩa maigĩte mĩtũrĩre yao hatĩka-inĩ kuona matirĩ na indo cia kwĩgitĩra na cia kũingĩra maĩ-inĩ. Kwanza tunalalamikia serikali kwa sababu hatujapata ufadhili wowote kutoka kwa serikali. Ukiangalia tools tunatumia hapa ni zile tu za kienyeji. Tunatumia miti, misumari ndio kujua kuvuta zile gunia. Ukiangalia vitu tunaita boat hapa, sio boat, ni makoka hivi tunaeka, mtu anaweza kukanyaga. Ukiangalia pale hivyo industrial area hapo public works, kuna crane zimelala hapo. Tayari tushapoteza maisha. Bado tuna risk. Angalia mwenzangu pale chini, ana risk maisha yake. Thutha wa kũruta mwĩrĩ ũyũ, aikari arĩa mauma na matokoya nĩ maũkuire marorete ceceni-inĩ ya borithi ya Kware, no matitimũrwo na ndogo ya kũruta maithori oro ũndũ ũmwe na rithathi cikĩhũrwo rĩera-inĩ. Nikiangalia tuko na rescue team ilichaguliwa na ikachaguliwa, na tukifuata uchunguzi pesa mingi zimekuwa allocated katika eneo hiyo ya rescue team. Nikiangalia pale hivyo naona pale ni vijana wenzangu wale ambao nashinda nao, tunakula nao meza moja, inachoma rais. Maya magĩthiaga na mbere, kamĩtĩ ya gĩbũrũri ya gũtetera ihoto cia mũndũ nĩ yũrĩtie rũhonge rwa borithi gwĩka ũthuthuria Baranginyo gũtheria ikuũ kana ciumanĩte na maabitha a borithi. Kamĩtĩ ĩno yugĩte nĩ yambĩrĩirie ũthuthuria wa mwanya wa njũragano ici. Kameme TV ngĩkũhe ũhoro Gĩtaũ, njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Famĩlĩ iria ciracaria endwa ao arĩa morĩte na njĩra ĩrĩ na kĩrigano ithiĩte na mbere na kwamba kambĩ nyũmba-inĩ ya kũiga mĩrĩ ya City gũkũ Nairobi makĩgeria gũkũrana mĩrĩ ĩrĩa ĩrarutĩtwo kĩara-inĩ gĩa Kware mũkuru-inĩ wa kwa Njenga. Wilkista Blessing Ososo wa ũkũrũ wa mĩaka 27 aumire nyũmba gwake mwena wa mũkuru kwa Njenga tarĩki 19 gũkĩrĩkana athiaga Thĩka kuona mũratawe. Thutha wa kwagwo thikũ cigana na mũratawe wa hakuhĩ Rose Atieno aratarĩria ũrĩa agĩire na wagagu na akĩambĩrĩria kũmũcaria na njĩra ya thimũ ĩrĩa yoirwo nĩ mũndũrũme na kumumenyithia atĩ Wilkista arĩ ceceni-inĩ ya borithi ya Thĩka. Hello. Nataka kuongea na Blessy, anapatikana karibu? Ni Blessy yako huku ndani. Ako ndani wapi? I think aliwekwa huku ndani juzi ama jana. Ndani aje ameshikwa? Yeah. Ako saidi gani? Hapa Thika police. Nikamwambia sawa, wacha nione kesho kama nitakuja, juu alikataa nisimuongeleshe.
nikanyamaza, nikafunga simu, nikafunganisha vitu, nikaingiza kwa nyumba. Kupiga tena saa 5, simu imefungwa, ni mteja haipatikani. Muthenya uria warumirire Rose akiumagara guthie Thika no ndaigana kuona Wilkista ceceni-inĩ ciothe cia borithi, na thutha wa kuhunduka muciĩ nĩrĩo amenyithirie aciari a Wilkista ati mwana wao ndaroneka. Nikaingia kwa police station hapo, wakaangalia kwa file, nikasema majina, wakaangalia kwa file, wakaangalia hizo jina aziko, wakaangalia tena aziko, nikasema hata plus na ya WhatsApp anaitwa fulani kwa WhatsApp haikupatikana. Nikawauliza naweza ingia, nikaruhusiwa, nikaingia peke yangu huko ndani, nikaangalia kwa mabuses, sikuona Blessy. Na uchungu mwingi sana, naomba mnisaidie. Wako makania ni ati kuringana na maafitha a borithi ceceni-inĩ ya Thika, mundurume uria wetikire thimu ya Wilkista ti afitha wa borithi kana mundu uikaine ceceni-inĩ ĩno. Hakujitambulisha na maskari walisema hiyo voice sio yake, sio askari. Wagagu waingirire family ĩno thutha wa kumbuka kwa mĩrĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhithũrio mwena wa Kware mũkuru kwa Njenga. Family ĩno rĩu ikiamba hema nyũmba-inĩ ya kũiga mĩrĩ ya City magĩkũa kwaya gũkorwo mwana wao ni ũmwe wa arĩa mageretwo ngero ĩno. Nikasikia ya kwamba kuna miili kule Kware, nilikimbia huko. Walipotoa nikatafuta mtoto wangu, lakini hakuwa hapo kwa hizo miili. Rose oho agitariria ati afitha a DCI mamenyithirie family no ati thimu ya Wilkista ikoretwo igiakio na kuhorio hakuhi na itura ria Mũkuru kwa Njenga. Tukienda Inda wali track hiyo simu, DCI akanipigia simu akasema kwamba juzi sasa ati anaonekana Pipeline, Fedha, Tasia, Ruben, Mũkuru kwa Njenga. Family no riu ihoete thirikari kuhuthira njira ciothe o iria cingihotekeka gucaria mwana wao. Kwa ihinda riri family iri ikoretwo igicaria endwa ao no ciguthie na mbere gweterera kinyagia uthuthuria wa mĩrĩ no urikirire. Handu-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Waduro. Nĩ ngatho Ngina wa Waduro nĩ riboti ĩyo, na nĩyo yatũhingira mohoro maitũ ma matũra-inĩ. Nĩ tũgũkorwo tũgĩcemania o nawe rĩngĩ wona cihanda thaa 3 gũtambũrũkĩrie na njĩra ndikiru na ndaya. Ngai kwendithĩria wĩroreri mwega wa tabarĩra iria cikũrũmĩrĩra. Nĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tũgũteithanagia na wagaki wa Mũthoni, mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko. Gĩa na hwaĩ-inĩ mũhoreru. Kameme TV, Muthegi wa